chỉ bài vét của lẽ pathian in min ruya kum sang ni som ni pali kum chonu lam kan lo thleng ve le tareng maya khuang choi thla ninga sang ni som ni pali dam takin kan lo thleng ve le tareng mai thir tu le ngai thla tu zong zong te jawain du sakna chi bai kan buk chowa pathian kai hloina ven himna le ompuina changa himle dam taka in lo om thau theina turin du sakna sang ber kan hlan chowa kum sang ni som ni pali fawang kan mang chowa Christmas po alo nai le ta hle maya thir tu le ngai thla tu zong zong te jawain kum sang ni som ni pali Christmas lo thleng tur po hi lim taka mangvek turin du sakna chibai advance takin kan han buk chau ani zoram politics boruak angai nom chho ta hle maya tun nai chowa Assam Rifle Mizo Koran party pakhatin an party office atana an mu tai chung changa in chap chana te a thleng chho rap rap maya angai nom chho khop mai tun chuma hian MNF General Secretary pakhat Engineer K Lalsom Velan ZPM spokesperson Dawtsawi apuna kan ngai thavele thungdon ani thlir tu le ngai thatu ten Engineer K Lalsom Vela tu soi hi atop thenga lo ngai thatuan turin kana som chau ani ilo thlir ho teng September ni sum ni le pali kan ka tu ten ro manan press conference kan leya chu bi press conference a ka thu soi chu reception lampang program siam tu te hian media lama te dar to ma sela namru na hian hello kan ta ma bangin soi le la tim point ne tu soi tu hian rin hila chu de gen post sai lai chuan September ni som thum khan ZPM spokesperson in press conference in kada ka thu soi te kha diglo tin PWD in kon pui kham ram chung changa an kon chak kalpunga diglo tak tak ati anga puna alom ta ka bangin chumi soi fia chu chulin ka heta zoka chumi lampang chu bain dia hian soi ka tuma press conference kan thu soi to te ka chu soi vak lovin khalam panga khan anin thurping kan tum do ani boina ka thu soi tur hi a technical a angai nom lova putan ben dur tur chiam don haulo amai ro chu kha an thu soi ZPM an thu soi point by point a diglo te ka mal te a soi fia document to sana filfia kadua bang chuan mun taka min na thak sak turin ka nge chewa tin ka thu soi tura hian technical tram dinga mom nuala EPC board contract ti te defect liability period ti te performance security ti te om thua khang kha thengai lo tan chuan enge niam ti kha ngai to nom theni EPC board contract kan ti hi contract na to dan kalpum tur central sarkar in don thar ania engineering procurement and construction ti ani mai lam don EPC an dia contract to dan kalpum document tharani ti khan the baila pachome defect liability period ti hi contractorin na tho hian construction na ti chunga building lo defect aum ta ka khan khamisiam thale hun turata na mo phurnani he is liable to rectify the construction defects ti deuni chu maintenance period kan ti poka chu tema hun pek chunga chu defect liability period alam to DLP dia chu nazirin kum sorte kumate kum thumte and the ichin khanel mai sala performance security kan ti hi contractorin na tho hian sarkarin ain ve na tan contractorin thilati diglo kalsiam thade ngai kwa siam sa tur poisam turin security atan poisa da china chu performance security ati chu netani chu atam kuin kan sa thok thok wa tunaya kan thuin chu ti bayang soifia le chuar soifia le zo lo ngai la hi alo om chuar chan dar chu kon pui le khamram in car construct chung chang thua kan chief minister in nge ni asoi om lo tak mai asoi dan fulo achanga lo chuak ania chu hemi thu kan soifia hianin kini lampang hianin kamin tok tu Satguru Engineers Analyze Services Limited gawat yemi hi na thok cha tu man kan kilo an thok cha tin kan soi ngai laba tin ama chan na re mo ami chu ama chung chang zu ti fela soi fia lam hi kan tum ani laba
adik tak chuanin pulai ta tho khu a tha loni ke ponan tho zo lima ka kal khan enga tinge mo tinga um chu tin mak ta tia department lam ho tu ten na po ka hin ve ke nge ya chu chu thinom dan sok chu ania he tiang thu kan soi hianin i sat guru hi ama chan zong in kan soi mel ani ain kol tu te khadiang na lo chiat ta ka khan ain kol tu pw9 na khan in ti jiang e hei nine and call chalo mi contract management chalo in ti mi enge program in nei tia zot fiat alwa an mani ti tu telam pangkha na sa takadeba contractor du saka poisa e ve du banga contractor ta na ham chatna sarkar da chalo ran tura agreement siam manga chief minister in an puta ka bangle hetiang agreement sign ne ram chuan action kan la ang tia bang ne hial an soi ta hi adiglo kan tia chumi thu chu kan soi chuaka chumi kan soi chua soi fian na chu ZPM na soi ve ta ka chuan kun kan soi fe ve dona khami press conference kan ne ya kan thu soi kha ZPM zakadek na le ni tugrani azan ti le din na lama an riak na sale mai ti hi riwa polo lama kan thu soi ti an riak na satle chuan effective le ni omje nei le ni ti te ko he dan ni sela a chome tuna ka soi ta kan khan September ni dia kat thu soi press conference ZPM spokesperson upakel tuang kiman aron soi fiale na hianin CM thu soi po zot chiang masalwa asoi diglo ni kan tiang bokhan ani pon the chiang silobin akhiate zot chiang silova aron soi vele ta bang hian thu soi fiale ngai diglo tam taka soi ta soi fiale lo ngai poi kan ti le ni a thu soi te hi amal te in asoi dan ka soi potanga chuta asoi fiale dan a point te in ka soi do na chu bang chuan mun taka ngai to lo chuan rilruwa akal bo thei ni ti te kha kan soi mo sa do ni a thu soi jinga asoi mo sak bera chuan CM thu soi hi pukel som ve le na man fu lo de uni na lama fin fia dol si lo soi fia ngai tam em mai poi kan te tak se tani tin an soi potani em chung chang thu ai hianin CM thu soi hi man fu lo tur eng mom lo ba a video en le thein om veka zke bai karin ka thu soi a chia chu phe chuan CM thu soi kha an play te te ya ti kha na fi em ani a thu soi hi video om vek tu the long vek ani chu bang chuan kon pui kham rang kong contract agreement a hian maintenance period chu kumnga ania maintenance period kumma chunga ta na noi so pan lek da hi tlema ti thu CM khan soya a soina chuan sarkar chan cheranin contractor du saksaranin hlong na chu temvea chan tlan du na wangin contractor na officer tam tak an chang china hei hi to pro se kan sarkar no contractor ham chat na rong kaya agreement siam anom chuan action kan la don he to mak tur ni tin abau zini athu soina forum hi MCS conference ania MCS officer te service pakhat kalkrom ma Mizoram sarkar noya service dang ho te chungchang thu diglo taka pu chian na soi apoi kan ti ma MCS te chu nakina IS ten ninga tu secretary te ni an noya thok tur officer chen khatte rin lel om diglo am taka an ril ruwa tu nam zonga asoi hi afulo kan ma ni chuanin highway ni tu minister road transport and highway hianin ruam manna agreement an siam thapa hetianga an ruam manna agreement siap tu te adem zonga I chan siamin apu mai hi adiglo kan ti ber chonia hemi ka soi hianin siamian do ta soi ti ka soi ngai re ba siamin do soya pu ang ten bin soi ani kha EPC mod document le Ministry of Surface Road Transport and Highway guideline angin e contractor hi si ani nge ni ti chu nakina ka soi le tur jang hian document mangin kana soi fe do ni ti chuan athu soi panina poi panina chuan Satguru Engineer Light Services hianin anna thonia soi pathum ta lawa chumi jinga soi masak dora chuan Pairapi Railway Station atanga bil khothi rin kar hi elai hi asoi talni chume soi pa chuan pukel som vel hian kon pui kham rang kong EPC mod contract ma agreement siamani wangin PWD mo pura chu
aron soi go ti tia ati he gen chu bi chu chang chuan soi fe do ne bai de bi re ro tanga pil khotir kong hi ar sat guru thon ni lo khot tin he kon chak na hi bai de bi chang en chan bo ni lo bai de bi la changa policy pin car 0 point kan de chang tuan pil khotir thangin kilometer za som pakwa changa za som li pasare in car hi renewal kan dia original work ko ni lovin akhat to ka siam chat periodical renewal kan ti na resurfacing te kan soyam rokhi ania he na hi ratna infrastructure project private limited Hyderabad te thoni create lo hi jo soi lo mai acha tilanga soi kai cha le hi te hianin hi apoyam re le ni ti chuanin helai EPC mode contract man na tho ti kan soi wang hian PWD mo purna kan soi bo an reng reng lo ba thil an hiat chen lo wangin kan highway te chen company ku ta oma a chen PWD ku ta oma te kha ati kwal vela highway hi atam zok chu 60% very NHID share ku ta oma 40% very PWD ku ta oma ku ta kan soi lai tak kon pui to khamra in car ku NHID share lan turin contract effect liability period kan dekha to pro ban PWD ku ta aloma chu contractor re tho bang khan company ku ta ti na ni lo company sat guru hi PWD wai tho contractor uran roi ani chu bangin PWD bo kurla kan soi bo re lo ti lai te hi kan soi hi bo kani tin tian soi le ta ni amai ro chu EPC contract kal pungal om ngai lo in zet nual maya azol pui chap kan soi ang ti in tian soi zui ni EPC contract kal pung om ngai lo ati chu point pali be ka soi chu jamal de ka soi do ni a soi pakhat na chu kon pui kham rang kong kilometer som panga thui work order letter of acceptance anti mai pe ka changa som thum chungin performance security hi contractor an ta ma agreement assign na turani ti ania ni som thum chunga ati thelo chuan ni som ruk dang atil bel thaya chumi chunga sign man lo chuan mai ti top turani security ko chan pe kang ma che satguru hian chu work order pe ka changa ni som ri cha ta pe min sign chawani tin asoini chumem zia chu satguru hianin ahun agreement sign lo bangin PWD hian dan bo chin an poman kal pui zelani atina ni amar hem chung chang thuwa hian thilom dan chu tiang hene putyong ke mai hianin contract document hi a chiar khat ve deu nin karinga an chiar chuna ko na chiar kim lo din alang ko ka amar he lo na soi chu jumwa pu bio lem lo bila amai jo tiam lo bio lem lo bila a chome contract document contract agreement article 7.1 sub number 2 achuan tiang hian an jakani contractor hianin performance security le additional security lo mani point chumi da tur chu 50% ni som thum chung hian adu chuan da theina option ani ni adu thanna ni adu chuan ni som thum chuna da ka thei adu chuan chan ve cha da khot thei ni som thum duwa a chan ve dang kha ni som luk rang mai ada thei ti ani zo chu ban ni som thum an tok mak tur ani tin extension na tir hi ni som ru ka ti hian wo ko dar ni som ru chung ti na ni lo khot mai na ti chuanin he contract document article 7.13 a bokhian contractor tura than chuanin ahun chunga security da theilo chuan de ta ni ni som thum chunga ada theilo chuan har sat nang bo banga da theilo ni chuan extension ni som ruk dangati ni som atir ni som thum ruk ni lovin ni som ruk dang for the period of 60 days or say thena aniang tin adani chutianga deal ni chuan ni som thum ba ka ni som ruk danga deal le chuan penalty ape ka ngaya yenia penalty po chu 0.01% of contract agreement ni tinina ti fel pa chuan a choyang ti hi ombok nge ni ti chuanin chutiang chuan khatianga ti lo ro chuan contract kha ti to pa ngai turania a security ko a chan ve kang ti ani boktani ti chuanin chu thu bok chu work order copy a po hian a chuang ke a heng chung chang thu hi RTI mangin mi tu tene man chota RTI manga zona san me hi pel takin oma
chumi a chuanin hei heng ating ko hianin fi takin am RTX ma zo na chana article 7.1 ite helai hianin chutiang ang tuna ka soi lisom ruk dang further period of 60 days adil thiam ti te po chu tai na chuang ko ba in work order an pe na le kha ko ne enga ka ti hi ta hianin hei adu chuan a theilon e chuan lisom ruk ai tlem lo extension adil thiam tin an zia thlap ko ani chu bang chuanin PWD hianin danan bo chelaba utwang kiman lisom riat nuwa ati po hi thal chunga lisom thuma changin lisom rutang ati le thia lisom ko huna nei ti na nia ahun chunga nge performance security hi contractor hina deposit abangin PWD dan bo chelabin he dan ang thlapian agreement hi unsigned ui ani ti hi ka so chiang dua le kan document so chang hian utwang ki mathu soi hi adi close zo kani ti hi kam se thei mai ome adot le athu soi pani na chuanin hian a soi ni performance security po hi EPC contract agreement dana chuan contract agreement achanga 5% da turania 3% chau an lo dani 5% chu dani se noi songa parial le sim ko sanga turania aman da chu noi som thum pa le si thum sang sari ani hetiang tur ni si tin thil dik lo tia palju tanga khan apu le ta ani he hi EPC kalphung lo anga an lo kalani ati na chuan ta ni thurik chu tiang ni thil re re hi asan le chau thia thia lo ma soisual ko chin re ani utwang ke mahianin standard document in zia pa ngai chu chiar be a chu chu ni tura anga ya ai je dan chu ni re ani amar chu khiat kim lo ni azuen kim lo a chiar tam lo ti na ni covid 19 alom ta khan contractor ten banganga ministry ang nan siama ti chuan ministry of road transport and highway chuanin ani take atin kha 5% da tura document in zia kha relaxation te tha tul na an siama sang ni som ti khan notification an ti chuakani chumi am chuan khami notification an siama chang khan sang ni som ni le pakhat thlengin 5% ni login 3% da tur zo kan ni e an tia ti chuan ni kata po covid second wave alom le ta ka bang khan an extend le ta mar sang ni som ni le padi thengatan 3% da tur ti hi ani ta ni khabi period chu ma nge khan PWD hian he contract kon puile khamrang in kari an sign bangin government of India in thulu na siama notification ng thlapin EPC mode guideline ministry hu ang thlapin he agreement hi an sign na 3% hi security atan performance security atan an lani andu thu thua an chimfel ati mai mai ni lo EPC mode kalphung dan bo chiat na anilo ti hi kan soidwa ti chuanin EPC dan article 7.1 a khan 5% ti chen jiang nge ama second wave khan khatianga alom tak bang khan chu chu government of India le kha ti chuan an lo siam zo kani tin ni china khan contractor in a penalty ta na da na poi ate mai kan nia ada na che ko bi ko hi om pe kani sing sari le sari somthum pakhat ni tin 0.01% choi bangin pizza thelo choi ni chu bang chuan dan nang thlapin PW hian an kalpui ni ti kha an sui chiang tu bok ani ti chuanin tuna kan sui relief measure turan ti po Ministry of Road Transport and Highway hianin an le kha ogas ni som ni paru sang ni som ni le pakata hi ani artiak mama chang di chuania ministry website a po hi on vek bok chu bang chuan kalpung dan bo chiat na om lo ni atot le point thum na department in EPC mode ang loba an kalpui dia pole na chu tiang hini kong repair na ta na poisa claim chan chu contract agreement a contract amount na changa 1% chaw ni yang ti an lo da ba ni a helai 1% ni pusom ve le hian press conference a khan 1% ni EPC guideline angania contractor du sakba ni loba floatem ve du wanga ni loba ma se atiani ma sen bi thuk deu chuan 1% kan mani state PW an rot proposal lo de loisi atiani
chu bang chuan PWD kha thil ding ma khan an pule ta khat maya amara chu hemi chung chang thilom dan dik tak sok ke ani RTI ak channa document Ministry of Road Transport and Highway on pui khabrang sangsona pekna lekha ni som panga thasom pakhat sa ni som pakwa kha sangson lekha an note para 3.7 a chuan hian ain ziak ani chuanin ei an sangson re hianin estimate a pompa ngai ba ka percentages bel tu hi omzia thinani chuan bel thina chu contingency antipotani contingency a hianin 2.8% bel turani supervision charge a 3% bel turani agency charge a state sarkar lo thove ba state ina a lo be tur ka 3% tel bokam maintenance charge bo ti ta hi da turan tin siam sa be kani chumi asiam dana chuan hianin zia maintenance charge at the rate of 1% on civil work for 3-year defect liability period may be allowed again. So bang chuan 1% hi maintenance period defect liability period kum thumatan khalturani tin ministry an sekala chu ei ela enga da hi ei bokkini hian ministry hian sanction na lekha ania an sanction na lekha po hianin bel takin ni som panga thsom ka sa ni som ko khan an lo zia ani chu bang chuanin LIT la po hi du dan dana PWD an zurot anilo hetiam percentage duran su an siam sa diam mang hianin PWD dan chu chuaka an chu chua hianin an lo chu claim jok leng ya PWD chu dan chuan 1% an chu kha noi som pani singa sam ni ania ma se ministry chuan noi som pani singa sang li tur jok ani tin an lo siam that sak ani chu bang chuan PWD hianin an rotani tia putlong kimana an soi po hi a khe fu lo pal deu document abi thu lo deu an siam tok lo deu emo an zia ka the thiam lo mo tal ania chu bang chuan EPC kalphu ongai lo ni lovin EPC document om dan tu guideline in document in an sanction na lekha po chia taka an zia sa thap angin kalpuyani hi kan soi ke tuni tina point palina asoi le chuan defect liability period po hi EPC document contract agreement a hian kumnga ti te kumthum ti te achuanga du zok zok than thei ang te bin awma hi chiang taka zia ani lo bangian sat guru hian kumthum athang ta ni atiba mai lo kani ama khom mai contractorin terms and condition tu adu anga thang ta han ngai mai te po hi enge ni ko ka mak takani hebe chung chang a chuan tilom dan dik choi heli putluang ki ma hian PW officer te hi a mune pin contractor thua contract close condition hi da mai turin angai hi thil mak dang lam tak nin ka hian RTI mga chan na copy kan nei EPC contract document article 17.1 sub number 1 a chuan na nature ana tho dan tu cement concrete rotaniem blacktop aniem tunnel aniem major pitch aniem tizir khan periodical renewal aniem ti khan defect liability period turi asiam sabe kani cement concrete ani chuan defect liability period kum soman yang alkar rakong thar ani chuan kumngan yang periodical renewal resurfacing kan ti mayang tiang siam chate zon kum thuman yang ti hian da sa thap document a hian article 7.1 sub clause A fa hian achiang ani chu bang chuan ta hian periodical renewal ang chi ania khatiang na ni chuan maintenance defect liability period chu kum thum maniang ti tila hian ni article 17.1 a hian chiang ta ren chiaka chu ba ka Ministry of Road Transport and Highway hian in an lekha August ni somni pakhat sang ni som pariatan sa pular suwa hian periodical renewal ang chia tan chuan maintenance period the defect liability period or maintenance period shall be 3 years ti azia bokta hian document a chia takin heli awvek ani tu man hi dia thedro heti anga ministry guideline on siam hian state PWD in kum thuma kumwan erosion ti tat thelo kum khata pai thang pon thei chuang lo
pulam pang sangson te thu ang khan ti tur ni zo kan ni ti hi kan thiat chian a tha a chu bang chuan ZPM spokesman in chiang lo riai om banga Satguru in thum chung athang ta ati po hi alo ni lovani document kan boka na chiang adu dun en in for ka the ti hi kan chu chiang ni he thu soi ji nga hianin dikve paragraph pani awma chumi chu asoi paragraph nga le rukna hian asoi chu Satguru in maintenance anti thaddu lo abanga so cause notice pek pan chan ngai lo thu le regional office riat puina a in fiat thiam ton na contract hi ti to for clause ni in performance security to som thum panga sing thum sang sari hi kong siam nan PWD a pe kan ni thu asoi adikhat he chu beni kon kan soi tho khani contract to ra thok cha kan ti reng lo a maintain that lo wa ngin poisa po hi a pe ki rangaya he bi thua po hian in ti thei takin tun man ti ngam ngai lo ki ni sarkar son contract to kan ban ngam te anan ti vela contractori an ban an dilo in rem siam na ani tuna po putlong ki me hian cheng taka asoi hi in fiat thiam ton na angin atiani adi dan taka chon contractor hianin tilkal phung fel ro hi da ban thu boy thelu ta dispute thelu ta he hi an minute ta on ve kani dispute thelu ta dispute thelu te su he chu ding lo ve tin withdraw ron tia chu ti lai chuan kan contract agreement a hian ti top dan chikat for clause an ti ahun ma ti top dan ka auma for clause ti thena tram maybe clause mang hian dira thelu ron tia ti chuan thu buai pum pel kha an duwa thu buai ni ha tak em bagret ta thu buaya sam ni panga zu ni so pa contract kan ti top mani loka khan thama sa loka khan supreme court thena supreme court in judgment ti chuak chau ani chu bang chuan thu boi ne hau tak tu ka hun chung pan thu boi na ni wat noi ja som ni kan seng man ko blo nu a high court a supreme court an theng le thu boi nei ai chuan in siam le dan no mi tin ila hian siam le ma thu boi re hi court ti ai chuan out of court settlement ni acha fawani ti hi contract dispute kan zirna ko min thuron fawani chu ti am thap chuan ta hian aro ne na dirdan thelu ta derian thon tha an ni thuron angin hian in rem siam na an nei ta ti lo ta ni ti thu ti khi putyong ki man aron soi de hi lom ka tingot mai tin athu soi para lian pathum na hianin bai da bi changa pil thir kong ti hero chu abuk chelani an ni na ni lo azu pu mai ni ti hi kan soi na le ram du ni e chuanin hei khang ho te kha appointment te kan soi na chu ni sela upa kelal tuang ki me hianin athil soifa pia pa hian tu mai ni lo thil danga ko mi thu soite avaria ka beire hianin chongkam hi adu tho thin rin khop maya ming soi si lova tu to ho ni mal beina personal attack tiang to hi ati se se thin tini ro chuanin tiang lamin bein hi cha kan ti lova apui tin lo kha kan tia ti ve tu kan ti rem lo ni tin tia kan din ta ka chuan thu dang toi te han soi ka duwa highway chu chang thu Mizoram puma hianin national highway hi kilometer sang khat zanga border sang zanga som thu pani border kan nei ni heta chang hianin 64% hi NHID sel ta oma 36% hi Mizoram pi da chu ta oma sil sar kong pi ba kwan bil ko thira ta policy le kon pui changa kamrang hi NHID sel lak ba khan minisin poisa ron sangsona bangin PW thok lak loa hemi hi defect liability period as of fail and failure NHID sel kan tu anitani tichuanin Mizoram PWD and state road bi ka hi kilometer sang riat o sang sari za som riat lai kan neya kan en kola aizol town road e phan hian kilometer thum som paruk lai en kol ko heng kong zong en lai ko chatak en kol en tu hian chuan keniang state pachia hian chuanin consume le pai hena dai lo kim prima maintenance fund kan ni changai lo ba tu ma utilize changin maintenance fund kan ni da di ministry lam kam kuanin maintenance fund ta na paisa tu da chu dan nei le ka khatiwa han chu da changa kan mamu achang khan za zela som ni achanga som ni ma achang son som thum da ko kan nei ti he kan maintenance fund nei thin da na ni
ข้างๆเนี่ยที่กงซองมาอินมีเต็นชั้นนั้นนะคุณรู้ป่ะอาจารย์NEC คนมาทำฟันกันบริษัทเฟซิ่งที่กันที่ชินเฮียนอาทิตย์เจ้าชินโจอันนี้เงี้ยนี่จู่บางส่วนนี้กงฮีเที่ยงสงสารว่าละชาวเป็ดตัวเรียนกันทิ้งระวังกันในที่ระวังมีเศษตาพวนทิ้งปีกหลังกงไปมันมีเต็นทำไมนี่ที่ไล่เตะกันสวยแบบว่าเอาไม่รอจู่MNF พลุสุดการไล่ขานสังนิสมตกหัวจังว่าสังนิสมที่เล็บประคัดโควิดอินจันทร์สุดไล่เบ็ดอาทิตย์ลำบากชุงขานจวน maintenance fund เลี้ยวบ้าค่ะ rehabilitation testing training เทกันเกียรติการกัน chief minister finance minister และ minister นิพกเขียน fund PWD อาเปใช้เมมาข้างลายกันกงดินมุน road condition survey กันที่ที่ทุกทุกนาจังจวนิน very good good เป็นข้อมทำไมล่ะอาหารมาส่วนไหนขมีก็กันกงในสงสงจัง55 to 60%จะเจละสมว่าพงาจังสมรูเฟลก็กงชาที่ไทยตัวดินมาเฮียนอดีงันนี่จู่ๆมิโซรัม PWD history กงกันในชัดรัวไล่เบอร์คุณนี่อินกะเฮียอารมณ์กัดครบไหมอเมริกาจู่โควิดอารมณ์นี่ตาโควิดที่เป็นรวยตาอาการกันสุ่มมูตุรังกันมูลว่าเส้นเธอจ้างโลกาตุรังตะบกสีละว่าโควิดเอ็นโคลาตานกันสุ่มในสุ่มเส้นอะไรตากบางกันคงไม่เต้นแต่ละว่าปุยสาพวกเขาอารมณ์เดียวมันลงไว้แบบทุ่งตาจู่ว่าเจอกันสอบการตบลำปังนี่ทุ่มนี่บอร์เวลาจวนคงดินหุ่นก็เอ็นโคลโลดาตันน่าจู่อารมณ์ละเดียมเบลแต่เดี๋ยวเด็กกันดีไล่เด็กพวกเขากันสวยด้วยนี่คงเฮียงไล่ก็เฉลี่ยเห็นละว่าอามาเราจู่ฟูเราดีจวนอารมณ์เฉลี่ยก็อารมณ์เฉลี่ยชินจู่บางส่วนฟูเห็นมาชาไล่ชดยันกันรู้ช่วยกันไม่เต็มจวนฟูรักกันเสียบักตัวเราหรือว่าตัวเล็กชาเดลกันเสียมเนี่ยจวนเสียตุกวินกันเสียมตัวเองที่นั่นอาเมื่อตัวจุนกันกงเสียกันนั่นทีไอโซลตังโรดกิโลเมตรละทุ่มจวนไล่ไม่ที่อารัวเดียวทอลุสิตตุกไม่เต็มคุณตั้งมีรู้สิตาเต็มที่จู่กันสุรการนี่อันหัวนิมูลมังรีเดียวบางอันลุ่นชาดาบางที่ลิเบรินอะไรวะหุ่นตระขานลุติเบสละMNF SCDP ชุมกอร์ซาสมว่าจังขายเลยน่าจังจะสอนอันดาขันวันนี้ถ้ากันมันกันที่สิโรเตสาสกีตานะทอร์ซานิจะทุ่มจะรุกเดียวทอร์ซานิสรุกเดียวทอเตคะอันดาไม่เตคะลงมังลิเบเซงจวนเตรียมกงเชกันตุ้มเป็นเกรงสาสกีชุมขัง first installment เต็มที่ปันมันดาเรงจูนทาเบลขันdepartment เอ็มมาจัดจูอัชวักจับวันนี้ข้าเทียนดาไม่เตคะJanuary February March April เตคะลงมังจุลีเซงจวนกันกงหินอัจฉริยะหรือบังที่กระเริงอันนี้อัตโตเบอร์ตันจวนกันสุรการเขาดูเตเลกันดูลิมปาร์ตี้ลำเฮียนสุรการตกเตะเอ็งมาสวยช่วงเด้งงำสีเหล่าตัวหลบริมอเตอุฟ้าว่าเดียกันตีเลจวนอักษรกันลามันตีเตตูเตมาจูตูเจ้าวันง่ายยังยังมาตรงกำอันนั้นเจชินที่โตลูเชล่ะชาเลอินกับเฮียจุดเดียวชิมตูรินกันเงินตัวนี้จู่ๆก็จะสวยเพียงที่ด่านนี่สิละจุนคนไม่รู้เสร็จรู้ไหม